Jackboss 9, dneska vás vítam u nového videa. Je tu so mnou aj Freddy23. Toto dostal Freddy23 od Ježiška. Pozdrav. Ahoj. Tady máme náš vojacký bunker. Sme si ho vykopali s dedom a s tatkom. Áno, tu máme schody, tu sa takto chytíme. Vlezeme dole. Zlezeme dole. Keď toto dostávame túto strechu. Strechu ešte dostávame, toto som našiel sám. A tady. Ešte aj tady. No tu pôjdeme takto. To je Freddy's, tu máme zbranie. Tu ešte nám chýba strecha. A tam už je potom také okolie. Freddy's 23. Ešte toto. Ja nejsem Freddy's 23. Ale teda sa zapomínam s mojím menom. Jackboss 9? Áno. Musíme tady dát takto, že máš tady nepustí, to musíme dát. Ne, to stačí, ale ešte môžeme dať zbranie dokonca sem a sem. Tu by som mal ja a ty tu. To jak? Normálne, tu máme aj takéto dierky. Mne to ukáž. Máme takéto dierky medzi pytlami. Hej. Tu máme takú jednu veľkú. Daj mi to počuť. Jasne. Tak, a takto to vyzerá na našom bunkeri. Ahoj.